Idngan ditama, om ditanak, om di spiritu tabitua. I gracia di Tuhan Jesus Kristus di toko om ika ginavandi kinaingan, om id kepisaan di spiritu tabitua miampai no Diosu saviavi. Tipne kong avi, pisanangan datadao da minggu, pisanangan i kalamazan da misa da tabitua diti, i pembahasan do komoduvo i angotoko da minggu diti, kongotoko di Santo Paul, mabos di toko da misi no pada penabasangan, misi da toko sabagi da Tuhun tonga bitua nga papabal da abal tafasi da kinaingan. Semono tapi ko ngavi auto kau kanu da papabal da abal tafasi diti, masa no da i kapasisan da toko o si sibuk potoi tay ka agumu ikalas atau da suvai. Mantara diti paghu toko da kongo da bos da tabito di kinaingan. Amo ka tema di Jesus ikalamasan de meja de Eucharisty karena pati ko ngavi mengakun da dosa ngavi da toko kapapatonda na di da toko sendi da mamalamay di katapatan at ahamlati tabitua. Mengakun zo de kinaingan tafakas de Diosu ay tampinay ngavi da nakapimidoso zo kozo id pamusavan ngaviku id bos ngaviku idundu inaimaanku inunu iauku nangazanda mimang. Maza nu dah hasakku, maza nu dah hasakku, maza nu dah hasakku tagasok kozo itino pogi da makin sian zo di meri i obitua painti hombus hahangai sa viabi di tasab sangti ngavi Diosu tepinai ko ngavi da sumambayang montok dago dari Tuhan kinaingan da toko. Kikosenan da di da toko ikiningan tafakas mamahyong da dosa ngavi da toko magawit da toko da kapasizon selajur. Amen. Tuhan kasianay no. Kristus kasianay no. Tuhan kasianay no. Kebentugan dari kinaingan idi takawas kozo pibabasan de Tuhun ngavi tangavasi ke giginavo da itana mangazo zikadiau menangku au gigina zikadiau sumamba zikadiau membantuk zikadiau manak zikadiau do kapanang katahuadan ngavi mentok kebentukanu tegazo Tuhan kinaingan lajak pen syurga oi kinaingan tama tafakas Tuhan Jesus Kristus tanak nanak tontai seon Tuhan kinaingan domba di kinaingan tanak ditama menghidup ke di dosa ngavi di pemagunan kesianai da idagai menghidup ke di dosa ngavi di pemagunan taimo sambayangsa pino ikau ke di avananan ditama kesianai da idagai tu iziziauno i iso tobitua iziziauno i Tuhan iziziauno i takawas kozo Jesus Kristus miampai di spiritu tabitua di kebentugan di keningan itama amen. Kanu sumambayang. Pati hambuso i paganakanu do pentam pasi oi Tuhan, miampai ke pemahizaan au miho tumod, do humansan nopo do id kansanan do gracia pen surga, do omohigan zikainada to memo di komohigan no, maza di Tuhan za Jesus Kristus tanaknu, imamamasi mamalinta miampai diau, idi kepisaan di spiritu tabitua, kinoengan mentok sohihinaid aiso kopupuson. Amen. Pembesan mentadbuk di Jacob.
di Job. Tuminimpun i Job dumebos. Okon inangku ko kaposisyon na po datuhun day tana nga awi ko hobi mantad da kalaja pinasonsog. Timpu na po daw nga okon ni ko mugot ko i di pakakalaja gojihon. Miaga dito dipon humangadon do tahungong. Tay dituhun pakakalaja i aiso taso nga i naggaji nga daw. Wuhan nga do kodungan o nakataku day dogo. Aiso dumontok dogo sandi nga sodop nga do katangaban. Penhuwi ito dapon mamusozo. Sangyan di iti do kita daw. Katungag na po nga mamusozo. Sangko na di dinamut do minsa sodop do mikot. Aiso no po do katadaan ko do ombuingot gisom do sumom tudan. Oy dawi daw ka isusuhat do menuhat itadaw ko ngavi do tumahib. Tuminagak, tuminangkizad, aw minanimpon do kahansanan. Ando mono, do kaposisyon ko na po nga sompinuobo no. Mato ko, aw na di ko kikito po vago do kaunsikan. Ibos di Tuhan. Ozo na ituhan, imamahingos dinombak ginavo. Ozo na ituhan, imadwos ginavo. Ozo na ituhan, tu avasi isido. Ozo no, dahil di kinengan do toko tu obing ginavo isido. Dahil di sidono, ipangangazo do toko da apatut do patakon. Ozo no Tuhan imamahingos di nombak ginavo. Pavahon di Tuhan i Jerusalem. O magawit gumuhi di Tuhan ngavi da Israel. Ipinedo mantad pagundiho. Hingasan di siya do inombak ginavo. Kagasan di sido isavyavi ganit diho. Patontuon di sido iginumu di tambituon ngavi. Punganan di sido otay sesodi dongan di. Ozo na Tuhan imamahingos di nombak ginavo. Ituhan na toko na po nga indama amavakas kozo. Kabahan ni sido aiso awi mimiho po do tukuon. Pain sabaton ni Tuhan itangahuduk. Pahudukon ni sido itangalat kuma day disyovuk. Ozo na Tuhan imamahingos di nombak ginavo. Pamasan, mataswat ko iso di Sang Tipol dari Tuhun ngavi do Korint. Auzo makikiazo do papoia di abal tavasi. Tu kalaja iti ipinababan do idogo. Apa tu kumonzo nung auzo no pinapoia di. Nung napihi ko sandi kalaja diti. Nga nabalazan zo imotuda montok diti. Nga daaw ku idi, do tunggungan idi iti, ipinaka doid hongon ku. Koyho kowi, do nunu itingadan ku, itiano iti. Id kapangyaan ku, do kano pupatunoy di abal tavasi, do aw ipakibalazan, omokon ko sumunsog di kapututan ngavi, ipatakon nago di abal tavasi. Ingkano, do sundung potu do kon ko tudiponzo, do tombono po o tuhun, nga dinadi ku izo sendi do itu dipon, do potitikit tuhun, moy do mamahantoy do sagi ginumu, i anu ku. Montok di omungkang, dinadiku adaga sendi da omungkang. Dinadiku adaga sendi da savya vikanunu, da savya vituhun, moy da kapanampasi da vokon, da sangkonopo o gatang.
Amakal po naman ko iti, matak sabab di abal tavasi, kanu di da bagi id belakat di. Ibos di Tuhan. Haleluya. 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 Izono ititiu da pamagunan ka di Tuhan. Isayno po itu manudago. Kiva idi titiu da kaposizon. Ituhan miampai Diozu. Pembesaran mantari abal tavasi tebitua sinuat dimak. Ketong kisah nopo di sinagog, minuga di Jesus miampai di James, om di John, tutulus di Hamin di Simon, om di Andrew. Untuk di, iminan di Simon nopo, ngano kongay no huvi tu sogiton. Om pineho tutulus diho isido kokomoy dosido. Minongoy isido doy dosido. Igitay no ohongon dosido. Om bangkako no josido do popoing kakat. Om tuminang kezad dosido itoluo. Om tuminimpun josido. Dak menumpuan diho. Minsa sedap di kotonob itadaw. Novit diho dari sido isa viabi kitoluo om inong suang do logon ngavi. Isang kakadazan to nini minikot minimang bobo do pain hiput di babazan. Om hiningasan di sido o kagumuan di angondoso mantad makikavok-kavo o ponoluhon. Pinapahabus nogi isido do logon to gumu. Nga au pinasaga di sido iziho do mabos to nokayho iziho do isay isido. Di minso suvab ahayad po do sumaang tudan. Tuminungag isido tuminong kizad di hamin. O minugad doid kinoy zonon minto toiso suminambayang dodoyo. I Simon i kovang ngavi daw, minugad magyum di sido. Koy umnopo diho isido, minubos iziho, patitikit tuhun do magyum diaw. Suminimba isido, kanumugad, doid susubay po koy zanon, doid kakadazan tongo nini di pogun di totoning. Moy do kapangya zau punagi do doyho. Tu inono no kuotu minikot zau. O minugad iziho do mini do Galilee. Minangia id sinagog ngavi diho pinapahabus do logon ngavi. Itino iabal tawasi di Tuhan. Tapinay ko ngavi, pipiyo tadaw di nakatahib, kiva nakano zodo kasivatan nakatambuhoy iso paganakan, i mahoying na koto na tutuvo no sumakit menikano do sakramentum do pangumahan mantok do tuhon do sumakit. Hapas po nasalasay na ngavi iti sambayang, kiva pa di tempo tukudi dagay do magisasalita minum kopi. Minubos iti sanghon tanak kadisido. Pengkuho bagyada manuhong iti moheng fada. Tu. Aw naman kita daw do manguot. Sangyan zodi da apat ay. Amot kadugo nga song asasimar.
topeng gori gada menimba da kapatasan da Tuhun. Nga i liturgi teka pembahasan da minggu diti menak tok da takudi kokomai da sisimba diti. Paguhu toko da mugad dari pembahasan di nongo toko pembahasan kaiso nagi i Injil Gospel di minggu diti nga kiba iti bos di Archbishop Fulton Sheen. Anangan jodoh papa Sheen itu apa sih itu? Kadi Bishop Fulton Sheen sengen pa kinengan da minno da toko nga mandi kinengan todo iti tununduk da toko it bentuk the love supaya dia boleh kena kasih bagi dua. Jadi ini perbahagian kaiso da tununduk da toko iti nga nabit di kinengan da syurga. Ina pasampaping no pa nga pinondong daw de tinanda toko. Akon kamozonom samaping na tununduk da toko kiyo. O complete iti nga spiritual na padaw nga iso na pa tununduk samaping na pada tununduk da toko nga nabit di kinengan da syurga samaping na pa nga da tinanda toko. Ina pagi itu kapasisan na pada Tuhun kadi Archbishop Fulton Sheen nga amo o complete kibahan na po i pengkusung emptiness restlessness i kapasisan da toko. Kibahan na po human da toko nga sumano at ako kay hoda isay human da toko. Ina pagi itu bos di Archbishop di complete na pada kapasisan toko nga songyan toko kasama di kinengan da syurga. Kagat pada nga andi magium. Tu na complete na riti tununduk sa toko i binahagi di kinengan di songyan di sida da minanodo da toko. Nga iso kabar baik te ke abal tafasi i onong toko di pembahasan Injil di bayna tu kada Jesus sa minabos kuma di makikya nga bidaw tujuan ko na pa rin nakikot dahil nga manak da kaposisyon. Ina pagi tapos ko nga vito auto kan di da susa da magyum te ko may da syurga magyum di sampaping di tununod da toko tu i Jesus sandi binigot te pamagunan mini panak di kaposisyon tununod da toko kumasyon na pa nga pang-complete to kabaga dati. To katema ta kadi Jesus sa Eucharisty, kung to boss di kinengan de boss da tabito haditi. Kiba nati o complete to kono da nga sumano jata ko sandi au utumbasan. Do kaginapan au utumbasan diti tunundo tabito tinak di Jesus kuma dayda takaw. Masano da sakramen nagi Dito ko sadi sa bahagi da Tuhun di ang utumasan abitwa da tutumano di Jesus. Tapi ko ngabi i Job ipambasan da kaiso inang otoko da minggu diti. I Job dagi nga magaligi da toko iti to nga babase pa Job. Ondom ko so nga na pada da katimpo niti toluwa da COVID-19 nga manta di timpo no ni gisom da babay na diti sumok na di son taon te kahobit na son taon di pamugunan da subay nga iso no complain da toko so ngyan kaya da apupusan iti ino tani mo toko da muot so ngyan da apupusan amot ka dugo nga ay so sisimba ko diti to gadi iti scientist di pamagunan nga ni ko simba diti nung sumang takod ikapasisan di Job nga kanu to takudi da mamalati iti nuno i opoy menan takaw dahil pamugunan dahil kapasisan takaw da babay no. I Job kadi logon da minikot di Jesus nung tatabat iti Tuhun no i otomazan nga widyaw diti da abitwa kinaman ko sa muhon kadi kinangan minabos may na kinamay isa yung pakanangan no napili i Job. I Job na berarti nga abitwa. Kaiso na paminangan di logon nga pinatay nga bi tazam-tazam. Mapatay. Kumoduvo na pa nga kadi Job. Nung iti pinakli kinangan taymon ko. Kumoduvo pinatay nga bi tanak di Job. Kadi Job luda ginambo ko dito nga nung iti tinakli kinangan taymon ko. Tawi na pa di nga i Job sandi
nuan itu tolua do agumo gandas, gandas da kadazan deh. Boleh ni gandas kan? Ginandason. Jadi Audi avasi pimpinan di job tu senantinan daw. Ginandason. Nga Audi kapimpanau. Bondong dapat damin. Kakat iti tambahot nga di job da minabos daw may bisay kinengan no. Complain na kinengan no. Nung tatapat kiba kinengan nga pakihingos no ka. Nga no ka boss di job nung iti tinak di kinengan taymoan ko. Tapi kung avi isok isimara ano to ko. Teka papagyat nakapasisyon na takaw. Nga nung tinak di kinengan iti aluwa taymoan ko. Ikalibas ko tino dito imohing din natang buhay ko. So nyan sudah patay. Nga mungkin isa sisimba da ano to ko da no gadi obiton da ko nga nung iti asang salaan di appointment ko da bay na tinang de kunengan taymoan ko. Jadi temen ko ngavi ano no i kapasisyon da ko sudong patu agumo iti kabayangkangan kasusaan appointment da ko nga may to ko na iti kapasisyon di job to susa zopia asang sala zopia nga akal zopo do tumihambus do sumambayang kakal zopo tumihambus do mamazo di kenengan kakal zopo do utumbazan do nyampai do ikenengan nuna pa tadoon ko do manikita daw ang oto kanagi iti pambasan da Injil Jesus nakatambuhoy paganakan di Simon. Suminakit gahi minan kada tinga mother-in-law bagay nung kuha kani. Nahingasan. Nung auzo pa pasla ay sang ti Injil anaw gati izuzo buli mamasa tinu wago. Karajaan pa di Jesus nga minangya dari sinagog papaabal-abal tabasi. Kemudian pa nga minamahingos dituhon sumakit. Kumutahon pa nga pinapaidu ngabi di nugangaran di cast out demons. Minagido da tambia vola de tinanda tuhun ngavi. Nung andaman ta kayo nga apanat bagati. Sasanga daw bo suwab po kay ko tidhamin akon kapinakan pinainom nga sino do ko malajabo. Kon nung izato ko nga complaint ako makan padahay minum pada kopi kumaladya nagi iti na pa nga tutulos kuminaladya bo gisam na sa depan no tuhangan do minamahingos tuhun sumakit pinapo idu nga bido tambivo do tinanda tuhun nga apal tabasi bago tabi ko ngabi nakita ko Jesus o susubabo asa pa na posik nga minuga di sido do isa tempat min sa songhun suminambayang ini tabi ko ngabi pangajalan di miho to ko do anuan bago iti nga akan ka mabas to ko do sundungi tu huzanzo o gumo kalaja ko nga kano ako'y do sumambayang akan ka ingkakyo nga panguatan te ko manto ko na po paswango dahil kapasizon ginavo dato ko nga sabab no do o gumo akalaja ko inapagi tu sumambayang so. Akon ko sundong nga sabab daw do gumo kalaja ko may so somo di kinaingan. Upo kan dato ko nung aw ka nga miti gadi motivasi dato ko nga complaint ako na pa di. O sibuk ako gati. Nga kada pambos do sundungi do sibuk nga sabab na to o gumo kabayangkangan ko o gumo kalaja ko may so somo di kinaingan. Jadi sisimba do podo kumuduvo tamili ko ngabi ikano kanu do menimba di bos di muhaying di tinamuhay ko di sanya sudah patatifado ka nga sambayang tu megalagi ti toluo do COVID-19 tu asa kasi simba diti asa kado menimba do sanya da pupusan iti nga kanu to ko may to ko pagito ako tumasan do to ko sumbayang do to ko sundung piado aiso kapupusan iti tuluwa nga
kakalo zo ida otombasan di kinengan, kakalo zo do gemilaw di kinengan, kakalo zo do humozo, do papaso, hozo muntok di kinengan, tu no tumbazan zo, do ikinengan no, minong hingos, di ginawang ngavi di nombak, kadi ngadi Mazmur, teko hozo kapazaan di nong otoko di minggu depan itu. Mata itu penikung ngavi, misalnya tebi tua diti, magalu nagi fare do kesibatan diti, do menang kota Wood. Iti galin bos di Paris Priest toko Father Wilfred di misa di minggu di nakatahib di, ika komay diti nagari manokadung kumada panabasangan, iti napagya diti nga panokadungan na pa nga ako na pa ko tahuod toko, montok na panabasangan nga, iti na pa nga obligasi toko gati. Nabos ko di PPO bufan di nakatahib di, iso na po the precepts of the church, 6 precepts of the church, iso na pa nga, masiti gaya da manuhong toko da panabasangan. Bagi dago, iti no, kamazon da toko da, suang nagi da pampasan, inong toko da minggu diti, iti nagi atanda da nahingasan toko. Matad toluo, tu, nakatutun toko di, dan nuha obligasi ko, nuha tanggung jawab ko sebagai dato teman rekeningan. Gagalan bos ko dito to agazo punong katahodan na panabasangan montok diasu. Migalagi di na bos dagay ngabi de pada deti. Auji kay kano do gadi membalas budi nga abitan no pangami dagay Jesu de sambayang. Da misa da menikit tadaw de chapel diti. Gadi kapi sosok kadung do toko. Jesu manuhung de panabasangan mulong pa to kalati zikoy do sak habi toko diti kon ja kasinang toko diti do kumalaja asang kalaja kani monokadung po do panabasangan nga iti na kamazon ko do grasya de kinengan montok tay sando toko no kapiman toko kinengan de kapasizon paganakan nahinga sando toko zikoy de diti manat tay ko offer the misah montok Jesu ay sando toko do kapiman toko do pisaan. Ina pagi itu igalagi di tuhun galang di Job tu magium isi do peace katanangan de kapasusan daw. Bos no pa di Santo Paul nga peace no pa muntok di Santo Paul nga papabar da abal tapasi da kinengan. Ay santo ko tapi ko ngabi nakapanangaw ito ka iti. Nini ipya inoto do ko nga agazo di madri kinengan. Mantara dito ko ngabi kanon di mikot i Jesus de meja de Eucharisty diti natutunan ko de Jesus na ituhan i minamahingos di nombak ngavi o ginavo. Senanto kami kakat sumyang toko sambayang di otumbazan. Otumbazan zo id iso kinengan. Itama tabakas manodo da tavan tanah. Dosa vyavi konunu akito au akito. Otumbazan zo id iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak 20 soon nanak di kinengan. Kinengan mantad kinengan. Tanavaw mantad tanavaw, kinoingan totopot mantad kinoingan totopot, nanak okon ko tinodo, sopi mionsi miampai di tama, maza di sido osa vabi do natodo, montok dotoko tuhun ngavi, montok kapamasisan dotoko, suminodot isido mantad syurga, maza di spiritu tabitwa, nadadi tuhun do id hahangai Mary. Nadadi dotuhun. Montok sabab dotoko no nakapapak isalip do edisibo di Pontius Pilate nondo so isido do kapatazon nahobong timinungag vagu ontok ditadaw kumatahu. Id kanudadan miampai di buk do tong bitwa pina ikaw do id avananan ditama. Mikot may vagu isido,
id kebentukan dan mambisala disengimpasi om nangapatai, om kepemerintahan daw esok mai kepupuson. Tumasanso de espiritu tabitua, i Tuhan imanak da kapasison, imuzu manta ditama om ditanak, imyampai ditama om ditanak, desembaon om bentugan mai, inakabos maza di profeta ngavi. Tumasanso id iso eklesia tabitua, Katolik apostolik, mangazozo da iso kepesuan, mentok di kepahyangan da dosa ngavi, manadanad zo di ketungagan di nangapatai, di kepasizon di pemagunan demikot. Amen. Pinagabas toko di Kristus da mantad kuasa, kapamyumpak da kalatanam doso, da moy da penggabas toko di, da katangaban, da katabang di sido, da papabal di abal tavasi. Eso da vagui da toko, nung okon ka mantad sokadung di sido. Engkano, da kanino sumambayang da namo toko sumimba. Ay Tuhan, iziaw na da i kagabasanku. Oy Tuhan, isiyaw na da ikagabasan za. Doa din na da, o Ecclesia, da papapagabas sa tuhun, da matadunopo, ikanta briho, da papabal di abal tavasi. Kanono sumubayang da di Tuhan. Ay Tuhan, iziaw na da i kagabasan sa. Do sa kadungon na da dagay, isangin pu ngavi do Ecclesia, ituhun ngavi, di humuvan na kalatan, aiso kamanimbangan, kanono sumbayang da di Tuhan. Ay Tuhan, iziaw na da i kagabasan sa. Manta da tiwan di Paul, o hizab sa kinada, da papabal di batavasi, do kon kamagium na kausinan, do mantad kalaja dagay di, kanono sumbayang da di Tuhan. Ay Tuhan, iziaw na da i kagabasan sa. Do kumalaja sa Canada, montok da panapasisan, sangofian, mazada magi zikoy di kamungkangan, konsikan, katangaban deho, kanono sumubayang dari Tuhan. Ay Tuhan, iziaw na da i kagabasan sa. Do sa kadungon dagay na da, dahil sambayang, ituhud ngavi di minamazada da kasanangan, komahigan sandi, do kumulaja mentok di sumakit, ongakwangan, kanono sumubayang dari Tuhan. Jauh na day, Kagabasan sa. Sumubayang toko, mentok diho is sumakit, miyampay tulo COVID kapadam sisam, do mazada sakaday do kutul ngavi diho. Nos ngavi, paganakan ang kinubangan ngavi diho, do ovit na da izyoho, do id kawasyan, do dumapus ti timpo, do kasusan, kanono sumubayang dari Tuhan. Ay Tuhan, iziaw na da i kagabasan sa. Kanono, mikot dari Santi Maria, tinada toko, makiano do sido, do manampung do toko, kuma di tanak do sido, ituhan do toko, Jesus Kristus, miyampay sumumbayang. Ave Maria, no panugo de gracia, miyampay diyaw ikinengan, abitwa kaditanga do sa bebetondo, abitwa ituva tinano Jesus, Santi Maria, tinadikinengan, pakinsya na iskoy tun ngavi mamimidoso, dababay nom taksyam kapatazan sa. Amen. Oy Ama, pagabasod si kayo damanta dununopo, kapagang dagay, da papabal di abal no tavasi. Naway si kayo da katamaan da isambayang kaladya za, montok di abal tavasi, da moy da kapangunsub si kayo di, dadavokon da munsikaw o manumpuan diyaw, maza di Kristus Tuhan sa.
Azu kono itu han kinengan, dasa babi binangun tu masa dok vosianu, nakati maziko di loti takon sediau, tu vadi tanah kalaja ada hangon ngavi da tinau tuhun, udah madama iti mendak dagay di loti do koposison. Azu kono itu han kinengan, dasa babi binangun tu masa dok vosianu, nakati maziko di hing anggur takon sediau, tu vadi guvas anggur kalaja ada hangon ngavi da tinau tuhun, udah madama iti di tinumon do kasunduvanansa. Imang sembayang at pinay kong ngavi, da kahubukan ko Diyos yung ngavi, o temo na da dikinengan itama tafakas. Oy Tuhan kinengan sa, minunuydong ihayditi konunungavi ng ngapangun. Da papati hambus dagay paimpasi id kamungkangan sa, panakna sa pambayang sikoy, o da adadi na da iti ngavi, da montak dagay da bayno, di sakramentum do kapasizan sa lajur, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Pain savato o ginavong ngavi Diyosu. Kano manak do kapanang katahwadan ngavi, da di Tuhan kinaingan da toko. Totopot do katuno da matuhid iti, kalaja za kapamosisan sa, tamay mo amidaban no po da manak diyaw do kapanang katahwadan ngavi, oy Tuhan tamato bitwa kinaingan tabakas kozo aiso kapupuson. Tu ontok di tanak ngavi inu, do kato gizas manginso sodu, maza do doso, maza di za di tanak nu ikuasa di spiritu, tinimong nu vagu iziho di diyaw sandi, do tuhun ngavi, at widong sabagi iso maza di kapisaan, di paintohovan to bitwa, minanodo di tinan di Kristus di panabasangan tagazo, di spiritu to bitwa. Kaintahang da, di kaazaan, do kabahan, do magihahapaw sa bagi do i-eklisya. Amengkano, ikapivangan miyampay di tinumungan ngabi, huhumuzo da tasab ngavi, mga zo zikadyaw, o miyampay kaandasan, papabal zikoy. O totopot abitwa ko ay Tuhan. Itovud da savyavi kabituhan. Itinapogi, da dizono da abitwa ititak ngavis mambayang zikoy, maza da papasondot di spiritu nu, da ditingavi megal bahobaw umatu. May da ada di da itingavi da montak dagay, di tinan, amza, di Tuhan sa Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dan iman patabuso isido, nasaga kozo da suminuang da konda sa andaw. Minagano isido da loti. Minanak da kapanong katahwadan ngavi, minangakib di pinapatak di kumadi makikya ngavi daw mosbos. Onwa iti savyapikaw, pangakana diti. Tu itino itinanku, ipatakan may montok Diyosu.
di lahan miaga di, untuk napongo imakan min sesedop, nano di sido isa savan. Insan po da minanak, do kapadang katawa dan ngavi, pinatak di sido kumadi makikia ngavi daw, mosbos. Onunga iti savya biko, panginom na mantad diti. Tu iti no, isa savan di zaku. Isa di batas kabavagu, aiso ko pupuson, ipatunguan may montok Diyosu montok tegumu, montok di kapahyangan de dosa ngavi. May na iti, de id keandaman dago. Katapatan tahom lati do ketumbasan. Papa, sikoy na kinapatasan no ay Tuhan, pampapatahan na tinatumagano, gisam nikot kabago. Ito na pogi da masajikay mamalamay di keandaman di kinapatasan kinutungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan iloti do kapasizon isasavan do kapamosisan. Manak do kapadang katahodan ngavi, dan nigitan zika diyaw do kapadan da idumbangan no, menumpuan day diyaw. Hodok ko sa isikida sumambayang, dumagi dari tinanam zadi Kristus, at timong sa kinada, dari iso maza di spiritu tabitwa. Anda mo ay Tuhan, i-eklesia no, paintangkop id patotangkop da pamagunan. Avitano jasido, dari kapanuan da tahuad sa kaday, sa ngavian miyampay di Francis i Pope dagay, i John, i Bishop dagay, savyavi di fadangavi. Anda mo naugi ito pinangavi dagay, inang kaodop idik hansanan di katungagan. Savyavi inapatay id kasenan no. Te mo na iziho dedi ninavaw da vos no. Kasane dagay savyavi sumambayang sikoy, demiampay di hahangay tabitwa merit tina di kinoingan. Sancti Joseph sabado sido, miampay di apostol tonga bitwa, savyavi isangti, inakapaponsikaw diyaw idpo pusta umulan ngavi, kano si kinada, di kavasyan dumadi da sa pitamungkos ngavi, dahil kapasizon sa lajur, mangazaw mabantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza di sido, yampay di sido, idisido. Oy kinoingan tamata vakas, idi kopisaan di spiritu to bitua. Saviavi kebentugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid, ay so kopupuson. Jadi penuh di mamamasi, naog maza da kapangyaan paingkinoyngan, katama zikoy da mabos. Tamaza idi syurga, abitwa no ang ano, mikot o kapamilintaan no, izabno ay maan da itana, miaga da ingkano i da isyurga. Takan da gay da tadaw diti, o loti za tasasanga daw, ang pahyang zikoy da hasa nga bidagay, megal dagay di papahiyong di sontop mamuhasa umavan dagay. Kada zikoy o vito di koy basatan nga pagabazo zikoy no mantad at talaat. Pagabazo zikoy ay Tuhan sa mambayang zikoy di mantad pati tikid talaat. Katahuad no da manak do pibabasan. Idta daw nga bidagay da maza di sakaday do kasenan no. Pengabas zikoy ni datamay mo da mantad doso paintampasi mantad sa viabi kasusaan kinavo. Damasa jikoy pengandad di kehansanan na bituhan, di koy katan di mamamasiza Jesus Christus. Tuing umulitan, ikuasa ami kabantukan na po, na diyaw na babay no, sa hihinay. Oy Tuhan Jesus Christus, ibinabos dari apostol nga vino, pibabasan timponon ko diyazu, pibabasan ko takon ko diyazu. Kada intong day doso nga vidagay,
nga do idi katumpazan di eklesia no katahuod no do manaklisi do pibabasan pisaan ikatunudan miyang pahizab no imamamasi mamalinta mantok so hihinaid aiso kopupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyosu tamay mo. Umiapay sunduban. Kanunodi magitataak da tanda daw pibabasan. Oy domba dikinengan, mangido padido so nga pili kumakunan, kusyanay dagay. Oy domba dikinengan, mangido padido so nga pili kumakunan, kusyanay dagay. Oy domba dikinengan, mangido padido so nga pili kumakunan, anway sikoy do pibabasan. Intangay idomba di kinoingan. Intangay isido. Imangidu di dosa ngavi di pamagunan. Abitu anas sontob oho di makan demi sesedop di domba. Oy Tuhan, kausapan apatu ko sumustu titaku, ngabosan pahibos amahingasan may kapupo. Tinan omza di Kristus magabita toko di kapasizon salajur. Amen. Kanus mambayang. Oy kiningan ihumi nizab do dari zikoi do ikabagi idi iso loti iso sasavan panak no dagay bayang zikoi do ingkah no do masih do nadadi do iso id Kristus
ondos zukenada de memiuva mentok di kepemasisan di pemegunan maza di Kristus Tuhan sah. Amen. Ni bo reminder na pakia. Vokon kiba nanti mimpunda muat pengko di da monema da abu father ka. Nga sasabalon pa Diosu kya tu kakal toko pada manda de instruction manda de uskup nung hahalap subab ti ke sebelum de minggu tisa karena toko de instruction. Jadi sasabaron pa Diosu kada do minggu higu ko may penambasangan pengko ti pengko ka. Sabar nanti diocese akan bagi akan ke akan matad paroki iti kibagya gadi uskupan toko jadi kiba ketua deho manhak instruction jadi sasabaran toko po ako di kemati ke atau ke kalamay de kanu de abuhom aso iti nganti land kakala iti liturgy di penambasangan da toko nga atau kenapa kamung megal tabi mo di penambasangan ituhan miampai Diosu Om ibalakat di kenengan tabakas kozo, itama, om itanak, om espiritu tabitwa, sumundot nada de idiosu, om tumimpon, miampai diosu so hihinaid. Buzu no id pibabasan, mangazo di Tuhan, maza do kaposison diosu.